Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan sudah niat iktikaf kat masjid semua? Kalau belum, niat saja iktikaf dan masjid ini lillahi ta'ala. Mari kita buat sedikit zikir sebelum kita lakukan salat tasbih. InsyaAllah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Tub alayya. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Pada maaf sekalian, gunakan salat tasbih itu untuk kita berazam berniat kepada Allah Ta'ala. Memang sungguh-sungguhnya yang jemaah bakal haji, yang mau tunaikan haji betul ni, doa sungguhnya dapat kita berkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salat tasbih ataupun sembahyang tasbih yang di dalamnya dibaca tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. Bacaan tasbih ini akan dipecahkan kepada perbuatan-perbuatan sembahyang. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Salatu jami'atan rahimakumullah. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Allahu akbar. Selepas saja kita membaca takbiratul ihram, maka kita digalakkan membaca doa iftitah. Selepas kita membaca doa iftitah, kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawm
Selepas membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم. Selepas kita membaca surah, kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian kita ke rukuk. Di dalam rukuk, setelah kita membaca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, maka kita tambah dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita i'tidal. Selepas kita membaca Rabbana walakal hamdu, kita akan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kita sujud. Di dalam sujud, setelah kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, maka kita tambah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kita duduk antara 2 sujud. Selepas kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, maka kita baca tasbih 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud yang kedua. Selepas kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, kita tambah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Pada rakaat yang kedua, setelah kita berdiri betul, maka kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Selepas baca Fatihah, kita baca surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas kita membaca surah, kita baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita rukuk. Di dalam rukuk, setelah membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita i'tidal. Selepas kita membaca Rabbana walakal hamdu, kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita sujud. Di dalam sujud, setelah kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, maka kita tambah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita duduk antara 2 sujud. Setelah kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, maka kita tambah tasbih 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita sujud yang kedua. Selepas kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, kita tambah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita duduk tahiyat. Di dalam tahiyat tidak ada baca tasbih,
kita hanya baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah akan mengulangi sembahyang tasbih ini sebagaimana yang telah dilaksanakan pada sembahyang yang pertama tadi. Maka selesailah sembahyang tasbih. Saya tidak baca doa tasbih, mari kita baca sedikit dan ikut saya baca sedikit dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin. Rabbana admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya واختم بالصلاة أعمالنا وأجلنا يا الله يا كريم والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك